ATM channel ani ve a Pathen tu ki sei ani ngai jing ho jouse pakai je sukrista minin avelin chebe ka hin bol su ke ki do ve tu na he Pathen tu poi mo ta kheulim kit ding le khil kit dingin na bon chawin ka hin lim che ki do ve na he chule ke ma jing gu helovin krista zala ka so pi chan khom so pi daniel to tunin chalai mana kong to khom han in ama jang thanom ta ang pan je in ki pa thu kain sei je na he chule i bon chawin ki pa chi ve na he tu nya hi luk bung som le gop chang som le ko apat som thum la khat sunga Mihaopa Leh Lazarus thusim chung chang thudol hi ini kheulim kit dewa hi hi chi thusim hi tu lai inam sung le hobung sung la hin hilchetna alin ma jing ta in hi chi ya chu ATM channel jong hi chi thudol chung chang hi bible na seidan le bible na ti dan bonga vetla na hi poimo tan hong ki gel kho in ya chu pan hong ki la in ipi hong le abani chalma sangwin ama spenin hi chi tu sim hi bible a kon hin sim do en kating na all tan hin sim kating phat ke cha ni ngai ding ka hin ti me na he luk bung som la gop chang som la ko pa som thum la khat san Mihaopa Leh Lazarus tun mi hau ta khanomin ama chun pun sandup le tapat pun nem akisilin lo pi ta en ni se num ta in a zen chule atipom pia tinaveya chule chuchi Mihaopa do khanga ko na haza anmal chunia olvano ma amin Lazarus atiu khat kot bula alup saun ahi chule ui chhon atin ho chu ahong li zebin ahi chuna hiti na hi khut do pa chu thita na hi le van ti lor ong pumangun Abraham anga koi tawin chuin Mihaopa jong chu thita na hi le avui ta ve chang som ni le thum na chuin thi khol khula ama gen thei thia akibol athu lalin a khuda le gamla ta Abraham anga to Lazarus su amuta na hi chang som ni le lina china man aga asamin kapa Abraham neilung sinin Lazarus su a khut zung mu tuiza di ko han lang kalai di dap dingin hin solin izenem dile ke ma hi chemei ko nga kim thu in ko me ati som ni langa na ai wang Abrahamin kachapa nangin na hin lai chun thil pha jing na mun his bang chun Lazarus in thil phalo mun hi chu gel do in tu wang ama hi ko ma dung mong tan om tan nang wang kim tha no mai tai chu changkal valin zong ki hole nang hoi ka wa ong hoblin ta om tan chinom zong ne ko ma chung thei da lo ding chong le chu a ko na zong ki hola ma koi ma chang gal kai thei ta lo hi ati hi chuna man kata we hepa Abraham a hi poi so pi pasang nga ka nei jin amo hui ko ma na thu gim mun hai ong lo na dingun amo he tu sa dingin Lazarus ka pai na sol in ati ai la Abrahamin Ahilouleh mo sile thim ga ho om na ve amo thu ngai zo han ati som thum na chomai chuina man a hi poi ka pa Abraham mi thila mi khat mo hing wa chi le bo alunga he ding mo hi ati na to na som thum na khat na som thum na khat na chuna man za wa amon mo sile thim ga ho thu angailho vele mi thila mi khat thu do thodo han lang hi jong le ta sandi povin te tina sei pe pathina thui sina phathei bo pi han lang hi chi tu sim hi tu lai Christian tam ta hin het hina li ta inei ta vin hi chi tu sima ko na pan sa in mi him he thi ting le ata sa konin lagau thi thailo immortal soul tiu khat ya hong do zin Daniel lagau bang chu mi chon phalagau hi hai le wangam kai pe ding ke lagau chu mi chon si lagau hi le may dil chi pe ding na ti hin mi tam tain Christian tam tan alagam ta vin he hi chi chu di mo hinam ti hi tu nya Bible in kheulim sa di wa hi chule ong ki sei do ding ngo hi Bible se bo ki hil sa na ni nei dingu haubung chi pina dola ki hil na i nei hole e ma ki sunna degree ni hero si tu lai ko i hawa Bible bo se thuin sei sa do na ti hi tu nya ka hin sei do no ma sat pen chu hi ai le chi tu si ma ko na heading le sei khom ding poi mo phe mo chu hi choi hung hiding a in ama sa penin athu sim hung kon do dan historical background ani ve hitin chating le thulhem a hi mo mong dan ani ve kin hitin athum na chu Bible in thinung thudol dan a sei le hi chi tu sima thinung thudol dan hi akikal dan na ani ve kin hitin chating le thulhem a hi le Mihaopa chu koi vat sa na hi ya Lazarus u ipi vat sa nam ti ni ve kin hitin achai na pena poi mo pending in thulhem a hi ta hi le EPCI chu thulhem ai Lazarus min ki min pha ham ti chu tunia inevet di wa hi ipila so pin ne point out so ba man chang charging tai tin na phat ani su mangda tai tin ama spenin nang ka hindo nom chu ahung kon do na atu simung kon do dan historical background hi tham kha insane lang
chui le jesu ni chu sim anh ke pat thu ham ero le thusim anum jing sa ka ain sei pe ang na ero jesu ni chu sim ain sei lo na je pen ta ama nang chi ta bong ha ta san je ham ai lo le anga athu ngai jing mi pi ho zo chun hi ta bong ta san na nei ja chu thu ta phun do na ding zo ai chu sim ani man cha ham ti a background dan hi tham ka in sei le chum phan te ki pa umin tunya hai ta bang ho sei khom thei dinga pha ki ang nei ko ji chun loi pa son ya chong ki pa thu kan sei tuni in sei khom diu hi ai ma he na hi pon na bible la para hin vet hom ho evet diu hin tin ya chong ngai lon zong Pathen in ayung pi chi diu idei sawin aya le tu ana in sei historical background a padin an ti na ele historical background hi ka vetel lewen a bible ma ma chun neu khara hin ta lang pe ngalin som le ko na chun hitin in sei mi ho sa pa tin na a hin ta lang pe in azole Lazarus su khot do pa mi ho sa pa le mi vai cha pa tin a hin ta lang pe in hi chi hi 4th century Palestinian hun lai hi in amo hi adi dia aristocratic society ne ni ki vai puwin I het bang wa chu mi ho sa le mi tham mi vai cha ma hi in e ho khang lai banga hi middle class ti hi lo hi in na chi chu historical background na chom lama he the hung hin tin azole hi chi hi jesu christa hin ama hin tu simi a hin pu chop ai lo la ma hin tu simi a hin an sim thu ai lo om sa ni sei ham ai lo le om sa ni sei ham ti pa hi an ni veleu hen josephus ki ti pa hi scholar min thamta khara hi gin amang hi pharisee so dan in a savin na ele ma hin pharisee so ta san dan neu khara hin ta langin pharisee so hin mi a thi ting le hi chi sol lagau iti pau hi mi nga khan in apod do in hi chi chu mun khana a chi in na hi chi chu a chi na mun chu chamber ni mun ni na ki home ativin mi pha holoi elo la righteous man holoi chu van ti lin ahum pui jiu wa na ministering angel amohin ahum pui jiu wa chi pa Abraham elo le Isaac Jacob ama angailha puilu jo angailha puilu jiu hin na ai wanga mi phalo ho wang chu mei deal atiu wa cho atun so na ka da pe hap tun so na mei deal a chu lut a hiovin azo le chilai ama an ta lang ki khana hi ichi chamber ni ti pau a hi amo ai chi ni hi o ki za tu the na I anai dan chu ai lo a le ki ho pha na the hi ai wanga chu ki ka a ge ba ome ati na ong ho ma ome ati ha chi chu aman ta san na pa chu ani ta lang hi okay dan chu nan sei da na chu jesu christian chi tu semini sei lai ta hi a society di mun aristocratic society na ti chu na hi chi mi holoi chu alang pya greek mi tamong ngan hi du dan ako ta le to nan sei du chu greek mi hota san na chu phem ti ting ai le mi ma thi tingal immortal solomon chi pen chu damun mai dil zon ham elo wangam zon ham ti amon ta san na na achu ta le nan sei da ko na chu ka vet na hi le jesu ni chu sim hi adia ta ni sei ding hilovin mi ho ta san na man mi ho ta san na dung ja chu tu sim ka ni sei ding dan ka ta san ni bible ang zon ki munain ex bung som ni le thum chang ge tu sim mai le pharisee so ta san na hi immortal soul ta san vin aban ta le van ti la ta san vin thokina ta san ve ti cho eman chu sadusi son kha cha ta san lo he ti asa le to nan sei nu chu bible chang som le lina pa chu sima le jesu ni chu tu simi pharisee so ko ma particularly ta ne sei he ti cho na achu ta hi le chun pharisee so ta san na chu immortal soul ata san wa chi ta san na dung zui ta chu jesu christine ambo ko ma thuil na dinga hi jesu ni chu sima ni man cha ding ne akilang ni nan sei do na ang ki chi le zen ki pa me dan chu atu sim in vat na hi le jesu hin immortal solome ti ho sa ta san na ding hilovin pharisee so ta san na pa chu avet a thu ta hil na ai sim zo hein man cha ding hi mei the atu sei pa chu azang angai hon jang a het the diu a chi pi the diu a hin huwa ta ani het sa ani za kha sa na cho chu mang cha an se cho le nan sei na ko na chu atu sim hi jesu na ki pat thu hilowa anum sao an se na chong le josephus na ti pa chu Pharisees mi khat ni ama pa na sei na chu hi chi tu sim hi jesu christa in akipat thu jong ai po in rabbi ho in imaginative story ti dinga mi hil na dinga ani man cha ti ani sei kha ka za na hi ke pa me hi chan ge background hen sei lo so thu pi ma jengin nan sei na ko na chu hi chi tu sim hi jesu na hin ke phu thoi po in thu sim hum sa an sei lo a hin so ting ta le jesu in hi chi tu sima thi nung thudol a sei pa hi adi eta sei na hilovin greek mi hota san le pharisee mi hota san dung zuya thuin sei na hi na hi cha chu thuta hil nom na hi ti na in so ting ta le
society chu aristocratic society kiti grimio ta san zui mi tam ta ti na na hi chala so chi tu simani ki sei ding na nei ke pa me a ki chi le jingin ai la ban hin thule a hong kon no dan che het tai le bible chang in sim do ki to ki na atu sim het dung zui wa hi chi hi thule ma hi mo mo dan hi nangin I ta bonga mu chi zo na ne ki pa o min na thulhem iti ting le khawe thulhem mi nang het danai piam nan hil chin thei dam okay ki pa me ke modana thulhem ki ti hi zildo khatding ne ya thusim ki sim ti nai chu ting le thulhem iti ti nga le hin fundamental truth akonum pa chu thuta akonum pen pa chu ki sip cha khe ding ai wanga a thulhema amun le amul aphat thille lo ki sei le ki min pha hi doctrina man the lo he ti chu ke thulhem het da nei ki pa o min na thulhem ma hen thil hi in sei banga cho vet sa na hin detail so hi ki busy lo hi ai na zo le cho la khada thulhem ma hum an chi bi chu jesu christ in atoh hil na hi tam zo hi thulhem ma hin chi bi na chi chu nan sei le na bible cha han ga sim no ta ding na mak bung li chang som thum le thum chang som thum le pa hi tin sei chun chu ta bang thulhem tam tan amon a het thei kham khamun thu hilin chule thulhem lawin aza oi ma cha sei kha po he ti ki pa o min azo le chila ya hi le kha thi mo hi ni chi hi thulhem ati ting le jesu christ thulhem mo hi a hin vet ting le hi chi to thu simi sei pen to a ki ba lo na niom jin pi je ma te la thulhem dang ho a chun to a bangai details min ho ki pilo hi na am dan bang chu thulhem dang ho chu mi min ho ki zaw lo hi in mi pa Ahilouleh mi nu tia sei tho hin a hin la chila ya hin mi min detail pa he ki chi senin a hin pin mi min ho chu ga velo hen Lazarus min azaw sawin Abraham hi in Mose hi in azole vanti la hi in na mi min izana phat azaw san ei le hi chi pa mi min ong zaw na pa za hi mi thim them khan ho chun hi chi detail ta ki sei hi za hi amo hin story a hi e ti pa cho ni law hin na yen thule ma hi poi ti pa cho thuta ata ta he ti pa cho ni pom hin azole helai ni va ding wa cho thule me ti ting le le si na zil do the Ahilouleh le si da ko na thusim ho Ahilouleh zil do the na le si thil ho ko na zil do the ti pa cho mo hin afoka ji na vet sa ji hin a hin la chila ya hi ji tu si mai ne vekil le han akipat na ka cho le si thila ko na zil do the ho a hin nain a hin la apat ni na pa atop na lang pa ni vet ai le mi athi zong nu wa yang van gam le meidil Ahilouleh Abraham ang sung le meidila amo hi ahing lai ta bangwa ata ala ahin na chi hi ahing lai ta bangwa van lang thu ai wanga leisi da ahing lai ta bangwa ata ala ji pa hi chi hi thulhem dang to ki bang lo hi thulhem dang nga ki ta lang ngei lo hi chi ja chu thim zil na nei ho hin ya hi chi thu sim ta hi na ja hi details si cham ga pi zo he ani tiwin ai la chi chu pan sa na dinga ga nei di ta le hen Old Testament khang la ya ang hin ani umin na Isaiah bung som le li chang ko som le khat Ahilouleh Judges bung ko chang ge da para som le nga na chan huang hin hi cha hi thulhem aman dan pa na mi athisa atho do a ahing lai ta banga a sei dan pa hoi na Old Testament ang akimu hi a chi thulhem a hi e thu chim ta ai thei poi ti pa wang chnia khat ka hin ta lang no ma hi okay ke pam le ji nge nei sei na ko na ka mu chui phem ti tinga hi le jesun thu ni hil tinga hi le atu sei jouse hi thulhem lowin khat chan hi ngai poi tin na chu bible ko na ke phu da na khat chui kin ka pom ma ma in ma bung li na sei banga chu jesu christian thulhem mang chalowin mi moi thu ni ka poi ti hi choi le hi chong hi mi hil na da ni su ya chu thulhem ka eding hi jing in ka ta san ma ma jing in na chulenen sei na para chu min le mul ho le phat le dimun ho azaw je chu thulhem mi la thusim ta ti jing thei hi poi ai chu ta banga thulhem lagau di mun thudol ki sei van thu ki sei dol ho thulhem tam ta Old Testament amen ai la chong chu sim ta jong di pon na ti na hinge ke pa me e pyong le thu ta sei be di no me the nan tin pyong le a hi thelo na pa chu tam khat nan sei doi na ke pam ka sama ma jing in hi chu bible a kon hi ta le nang mu da na bible hilawa bible pam la nga jong mi hon thulhem le ai lo scholar hon ai lo le ta san ta ho in thulhem a hi dan a sei chik dan o jong pan sa na thei nang na nei thawa ki pau min na hi chi hi adi di a ho hin bible hi het na hi scholar hon bible a hin ziluwa a hin ji do tingul bo cha ku na chu bible le e ho nang i khur chil jiu hin na chi chung hi ta le hi chi thulhem hi chi thusim hin hil chin ma so loi chu mi min thang ta hi ve na mo lo yang hi theology ding ana
mo hi Augustine kiti ai lo le Gregory the Great ai lo le Ambrose kiti mi tam ta hi omvin amo lo hin hi chi thusim hi ain vet ma sa pen wa hi chi allegorical interpretation tin an bol ma sa pen ovin na ai le hi chi chin a bol chu pham tia le amo hin avet sa wa hi na in zo le amo ni pija allegorical interpretation a hin bol pa hon chu in se ki de hin tin na top na lang le Lazarus min ho in explain pha du le chi so mo allegorical a chun di bol hi a hin la Kelvin kiti pa ma hin mi min thang ta khara hin ama wang hin reformer ta khara hin ama wang hin hi chi hi Bible hi historical le literal approach in vieute anti na achia ti zo a chan ma hin historical christological interpretation a hin titan aji cho ma hi history ta mong hin nam elo le chu sim pa na bai Jesus Christ iti mu the ham na Lazarus un Jesus Christ ave sa ham ti ho ma hin vel ha di a hin ti na le khat chil ji na wa chun ai la man ai ji la dung zu ya ku na hi interpretation hi social scientific itata azole interpretation dang methodology dang hi a hin zang vin ya so medieval church adi da medieval church le reformer ho pa na hi na translation chi abui na hi hung ki pa na hi in Kelvin in translation dang a hin pa do na pa chu ama in athugil ai lo le a hoi na lai pa vet sa de ti hin a hin la midang hon zang ama bol dan ho an tho wa le heta chu interpretation choma hung chi do ha Calvin in ati lo bang ta khana chu mi oin an hil kha ke dane ta na ati lo bang ta chu hi chat lowin Calvin in interpretation dang a za chu methodology dang a za chamon zang methodology zang an zau wa ya chama ama nung chu an zui wa le na an ya chu ga ve ding a chu scholar ki ti ho hin scholar le kha thim min thang ho hin na hi chi hi interpretation pa hi thulhem he ati win na tam zo wang chu thulhem he ati win nghe ke pa men na seidan chu scholar bible chu tu chomi tele scholar bible pam langa ta san thei ta mi ona sei na chu atam zo hin thulhem ngan he tia na sei na cho na so la king kamu chana jong reformer hoi ta Martin Luther hoi ta koi ta bon chu te thu sei min thang tam ta ta le internet la jong ai cha le chimi tam pen thulhem a hi ti chu hoi ta confirm sei su ke chong le chi chu hi kit le bible a Jesus Christ pan sat na pai ka ave kit leng kin jong ga sai benom chu hi chu tile mong ke pat na chu there was a certain rich man ati chu ai le chita bang cha chu Luke gospel sung hi van ala thulhem tam ta chita ma ki pan jong kit chu ya chi van nai le a thulhem ke pat dan la thulhem chi dan ho hi Jesus Christan thulhem dang a sei ho ta yong a ke pat dan a ki ji dan ha ki bang su ke na ya chu thulhem a hi dan pa hi ki jong ka phot chi no me cho la ka sei benom chu immortal soul doctrine chung chang na sata defend ball stone defender ani ki he Robert A. Morey iti pa Christian apologist kiti pa na a mind dead and afterlife kiti lekha buni sot na chu immortal soul chung chang hi Bible say ta be Bible thuil moment ta ha ta defend ball mi khana hi ai la ma pa nge long chun hi chi lekha ba sei na chun Mihaopa Leh Lazarus to simpen hi thu sim ta hi pon thule me hi ati ki nei ya chu hi chu mi tam ta na ma lekha ba ko na immortal soul chung chang thu hi a silei ya chu aman thule me hi ta yong le mi tam tan athu sei ta son ta san ni ti na hi jing am dan chu na yo la ma tu se king up hi point Bible at iking up the du pa cho thu pi pen pa chu ni ding hai ya chu hi circle background in sei now le thule a hi mo in sei na pa chu ki chi na sa zo nai lo wai le tu ba na in sei du pa wa hi thule ma ila hai le Bible thuil to ki tu theina pa zo in mu diu to hai na ale son dro na nge in mu do diu he ke pa me ele so pi the nilin thu sim ta be bia ki la kha hi le hichi tu sima thinung thudol dan le Bible mun chon cha thinung thudol ki hil na pa hi aki kaldan aki nungat jing nan pa hi ni ve tin na nain dong masalan athu simin sim do na chu Mihaopa Leh Lazarus athia cho hoi lai mu na zo ne tia nang mu na na chu khod do pa na Lazarus athi thi chun van ti le long poi to win Abraham ang sunga poi lo ni chu a simple tan van gam ti ta te azo le Miho sa pa wang cho athi thi chun akivuin chu zo win da mon mai di la alu ne ti ati za na ole ke pa me chi ti sim nu ya che vat na hi le mi hem cho thi ting le van gam lu pe elo le mai dil chi pe da na ki hil na cho English pa immediately ti na lai when a person die immediately they go to heaven or they go to hell ti na cho English a cho ai la
hitia chu doctrine ki sima akila ange nya chi tu sima ko na hita chu ikil pewa Christianity ichi pewa ile Bible thil tong ki kalte den kamon na vet sana in zon bung nga chang som ni get som ni le ko ega sim ta dile hi chi dat mo hi un izainam ti le phat ong lunge hi cha chu han kho am ho zo sin o za dingu chule hung do ding hi ve cha chi pi se thil pha bol ti wa chang si hin naung tho ding thil pha lo bol ti wa chang si thin mo chang ang tho ding hi ve ti so ya chi ngai tu ti ngai le i cha Jesus Christ tu se le chila tu sima thinung tu lo dan pai ke kal li le ta chu pa kai su chin pi siam Jesus Christ hunga leisi ki chaina Jesus Christ hung ting le bo han kho amon o hin za panding thil pha bol ti hung tho panding thil pha ke pa man sang ding aban ta le thil si bol te chu thin mo changa hung tho pan ne ti so mi thio chu athi ke ka athi wa ke pa na tho ki ka sungai khu he lo wa thang kha ki chol mai me ti na hi hi che ka hi me dil thu le wangam thu hetna om ding ka ta san pon na ya chu pha te ke cha Jesus Christ in thinung tu dol dan a sei pa hi ita san wa hi le hi chia thusima ki sei pa hi thusim ta hi lo ding in thulhem ong hi in thu ta dang khat zo hil num dinga thusim ki mang cha me me ti pa chu hong kilem zo ding ai ele nang ni pi na muama ba na sei ni ki pa wi na ta chu nan seitan aban job ding in yewat ga specific din lu su le wan na ya chu Matthew in aji Matthew le khabulang han ni veleu han hi ji a chu changlem cheng si a chou khomuwa meya ago banguwa chu vanui le sit ki chaini jong le chu ti ding a hi mi hiam chapan vantil te solin tin chule amon gam sunga kunin kisu mo na cheng si le akhang gilo te zo si chong khomun tin thum sunga ase lu ding a hi hi ko ma chu ka le hagilum ding a hi atin hi che Bible chang ina ta lang num chu ya le mi chong sia chu athi thi ting le me dil lut pe hi lo na amo hi leisi ki chei ni khu ting le bo a me dil lut pan diu ya ti chu ai ta lang no na nge na ki pa me ding ata ba tu la Christian tam ta chun chitu sima kon hi jong le ita san mo chui phem ti ting ale mi chon si chu ala gao chu dang me dil zon pe wangam chu mi chon pa chu wangam zon pe ting ani ta san na anu me hi chi chui vet ting ai le cho yo si vet ting ala zo khat ting le ta san me me ni khadem ti pa hi akichi ma ma jing tai Bible hi vet ting ale Pathenin tuai koi ma cha me dil nai lo tuai koi ma cha wangam ka nai lo ti jing hi chi chu Bible thuila ko na ke phu da jing ai le hi cha thule ma ki sei pen hi ata ta chui thei lo ding da na hi chi sa nga chu je suin thil dang kha ko nom na thu si ma sei ding ta san me ke pa me che point an sei chuna ai le kin jong angai zo sio ding ga sei be nom ki khat chu thi zo le hi mi chon phon ke pa ma na sam nai lo ai la Jesus Christa hong ting le bo him mi thio mi chon pho ho chun ke pa man asan pan ni heti na nai ai wanga Lazarus sui vet na hele mi chon pha hin chitu sima chu ama chu van ga ma lu cha ma da ke pa man hi ta chu ke pa man sang pe pe da na tu sim ki sei ta chu ai wa chu Bible chu simai le Matthew bung som ni nga chang som thu na pa som thum le li chani ga sim ta di le mi hem cha ba awan til te zo si to alopina hong ting ta le ama alopina lal to na to ding chule nam tim vai zo sia ma nga chu ki khom ding chule aching pan kial ta ko na kial ngoi chung khan ding ipitia kial ngui le kial ta ki khan ding chu iti phar he dia leisi ki chei nia Jesus Christ na ding pha chin lai chu ai ma nga chu tu sim chui vat na hi le to thu liam chui vat na hi le kial ngui le kial ta ki khan na chu thi zo za ki pan jin chu chu Bible to hong ki kal ding ai abang khat ma chu chum khana aman kel ngui chang se zit lama koya kel ta chang si ve lama koi ding chu ting le leng pa chun a zit lamam te chu aza wa hungun ki pa man san dio ngai do hungun kap kapa phat thebu chang ho vanui le se ki bul phu te la pat no ho dinga good sa ki koi kam sung chung lu ta ve na ti ai ma chu vanui le se sim ti la pat na mi chon pho dinga ki pa man good sa ki koi ki pa man chu Lazarus na thi zo za ki san pe ta ai ma Bible chu sim tinga leisi ki chei ni le bo jisu ki lu pan ding in lai ti na ya chi vat tinga ai le chi sim dung ja ko na hi thinung thu dol dan hoi aditel sa doctrine da nai kil vai le Bible mun chon so ma thu se to Jesus Christ tu se to hom ki kal su ke ding ai
จงเละมีตั้มตาเสียดานะจูสอลจ่าปอลจงทิลตั้มตาเสียอีทีโจเละกิปามันกิสังเปียวังกำกิกายเปียไม่ดีกิเลเปียเตียวสอลจ่าปอลตุเสียนะตั้มตาอังกิมวยที่มีตั้มตาปันสามเห็นละสอลจ่าปอลตุเสียไว้ขัดเวทิงเลยยูทูบมาไม่ได้เขียนกินดูที่ก็เสียดอนน้องเห็นบันเสียเบนนั่นเทนั่นเองอะไรมันเงี้ยเนี่ยบันนี่เสียเบนนั่นดิ้งว่าเห็นไบเบิลจะขัดเห็นชิมกินแหลงนะแมทธิวบุ้งสมนี่เลยลีจังสมถุมเลยขัดในเห็นชิมเนี่ยเห็นชิมชุเล่อามันวันติลเตสุมโกนกินนัสตาโตอสอลดิงชุเล่อามาหัววังมังขัดอาปัดวันมังขัดวันมังขัดอาปัดวันมังขัดเกียกอลกิมเวลียกูน่าอันหันโจมเตะทอนอัลลาหอมดิงวีอธิหินนะชุลายปะทีนินอันหันโจมเตะจุเยซูคริสต์องติงเลยละหอมปันดีอธินะอาจจะละชุลายเสบีนะจูอโมยกิละหอมจริงเลยอับราฮัมอังสุงากิละหอมดีเราจ้ะนะฮิจิสตอรี่อาจจะนี่เวลาอับราฮัมอังสุงาอธินะไอ้เห็นละไบเบิลช่วยเวลาเยซูคริสต์ไบเบิลวันจนอับราฮัมอธิปอนเยซูคริสต์ฮีอิกิงอับนาโอมีที่ป้าวันจนนะไอ้เห็นตาลังเงินทุเรมทุสิมตาตาเหตุปองหัวฮิเวทนายแหละอับราฮัมอังสุงสุลิเทอรัลเลยป่วยเวทซ่านะไม่กิเซย์บ่อยมิจอนพอกิงอันนั้นมันกิเซย์นายบ่อยติวจ้ะไอ้แหละทุเรศมาจูสิจูไม่ดีลดันวางก็ดันจูอดีตที่ตาลาตาวอินที่ดันอับราฮัมจูลิตรละกิโลเดียมนะเจ้าจ้ะให้กิกัลละกินนะที่ช่วงหินทุสิมฮีอีเวทติงอะไรลิตรละทุเรศกิตินะทุสิมตาตายละทุเรศกิติทุสิมขนาดให้หอมเทโลฮีทุสิมตาตายละทุสิมตาตายดิ้งทุเรศไม่ละทุเรศไม่ดิ้งนะอีเดย์นะฮีกาเลียเทฮีโลเฮเก็บปั๊มเลยจริงตาบาไบเบิลทวิลตัวกิกัลดันเสียเทชูทำขัดชูเฮ็ดเบลัมดิเป็นนี่เสียนะไอ้เห็นมีมินชีก็อังไงตัวมองเลยจนเชื่อคนไอ้แบบดึงขัดกระดิ่งชูฮิจิทุสิมตาฮิดึงไงแหละวางกำเล่ไม่ดีลนี่นั่นa pictureฮีอันนุบเลยนุบโหลดิ้งนั่นไปจะนั่นน้ำมูเทียมจิไปยังไอ้น่าสุลุมบุยเกอินนะก็เนี่ยอะไรอาจจะตุยบุงเปโตรปมายาหนมิวเซียมเนี่ยขนาดนี้มินก็กระจีในแหละมิวเซียมว่ากับเวียนก็เวทเจ้าจนวันกำทูไปเห็นเสียนะกิสิดิ่งด้านไปมัวป้าเห็นเสียวินอาจจะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกูน่าเห็นลาดอยวินเวียนวันกำนั่นทุนดิ่งเลยนบสตาร์นอมดิ่งนะไม่ดีละจูไม่ดีละนั่นจนสิได้เลยไม่ดีนั่นลูดดิ่งอันดิ่งไอ้เลยอันเสียเป็นอาจจะวันกำเล่นไม่ดีละจูโอกิจะดิ่งนะกากินโอกิจะดิ่งอันดิ่งอะไรไอ้เลยจัสเกกลุงดงมาจริงไอ้เลยเยซูคริสต์ตาสนาคริสเตียนฮียวันกำลูดดิ่งวันกำยุงลูดนับบ้านอาจูอินกุเตอิโซปิเตอิงไงลูดไอโลเลอิงไงลูดอิลงซีดอินซุงมิเตอิโลไปนะขัดเลนี่จูไม่ดีลงลูดแต่เห็นหลังเละตัวทุสิมบังจุนอาพาสินหุงเป่งแต่เห็นหลังเละอตุนโซนาหิงดิตีนะอตีนะไลจอนนะไอเละอตุนโซนาจิงคัลมิท่าติดาวเตไอโลเลนี่สินดิจุนหุงเป่งแต่เห็นหลังเละอีติดแต่เดมนะโอมินามูเทียนลังโอ้กิจะเทโลเบลจูกิมัวซาเทียนนะยังไม่กะให้มองเกียร์มันโจมเบเทียนอาเซียจูหูเฮ็ดนาอมตีนะให้โจจะชิมเอาไปไหนไปไหนมีหัวป้าจุนเลชอลาซารัสฮิติจูเฮ็ดคิวจูอากูแต่นั่งเราโซปีไม่แต่ละคิวจูนี่เฮ็ดคิวดิตีไอ้อาจารย์น่ะซาหน้าไล่ดิอาจารย์ตายเลยวันก็มาชิตีนั่งสตาร์ที่นมเทียดิจิจูเห็นนะอินซุงมีองกาติงเลยจุนกิมมีโมแล้วสิอามีโมเป็นลังจ่ออินซุมีองกาติงเลยจุจันเก็บยาลงเดียละโตขาเห็นนะไอ้บางอ่ะจากคนน่ะกิลน่ะอดีตเทลูดันอิมูจิดันจะเพิ่มติดยังไงไบเบิลจูทุกคนลังจูสิมาให้เลยไบเบิลจุนวันกำจูมีเพียงท่าแต่เลยมีจอมปฏิเยซูคริสต์ตัวขมดิ่งหัวจูกานะนะทิลนนะจอนสิทีนหัวตลอดตีเองฮิจนุบานุมุนนมตายดิ่งไอ้บางอ่ะไม่ดีละเขาจะที่เราให้ตาจะตีถุมใช่ไหมเปลี่ยนเพนจริงว่ากับเลยเมาจริงไว้เลยฮิจลายาทุพนาปฏินินวันกับอุ้งนี่นะเสียต่อสมองกิกลกิเอกนะจิจูอินเสียเลยกันยันโลขัดจุนะฮิจิทุเลมหินวันกับเล่ไม่ดีที่โฟกัสเราดันอามันอัตตาลังนุ่มเราดันปาวางจุนะอันกิลังโดหอยมโจเลยทุลตั้มตากระซ่าจูอีเพมติดยังไงเลยฮิจิลาซารัสเล่มิโอปาทุเลมฮีไอฮีวันกับเล่ไม่ดีทุอากอนุ่มไหนป่วยอดีเจเวนไอ้วางอาจูวันกับเล่ไม่ดีนปาอากิเซติงเลยฮิจิอาปะไรปันสักกิดทูจิวฮิจิอาจูอาฮิเทโลดันไปสอบไปที่หัวตู้ในผลนมกินเห็นนะจูกิดจงแหละกาเวกิดเลชันฮิจิทุสิมตาฮิกิดยังไงเลยกาเวเลชัน
Pathen hi athutan dan hi athin lo dan adi lo dan apot chin kine vet sana chu thu phun bung som ni kha chang get na chu mi chon si te chu mei di la cha chan ding dol chi changa me ya ki go vam di he ti so ako ta le mei di la chu na chon si dung ju ya chu pathin do ma na bol do zat dung ju ya chu pathin mei di la na go ding ti na hi achu ta le ta ga ngai tu la chu sim ti la chu ko ha chon si ni bol ma sa pen chu ke ni zo na ke nong cha thi des mei di la pe di ti nai tan tu chang ya chu mei di la ke go pe ding ti nai tan sot mo ngai sot mo de tan na ai la mi ho pa yo chu la cha ki go ke nai loi ta ga ngai tu la chu om dan chu hi chu si ma chi vet na hi le mei di la chu mi ho pa bo se ki mu hin adang ki mu phakit lo hin om dan chu ke no chun sim ti la pra tu thom liu ti nai dan da chu na ai le mi ho pa chun Lazarus ko ma tu thoma le ken chun koi ko ma thu mei de ebel ko ma thu mei thio om nan sa ka ti na I pe ham ke tho nai se hi point til reasoning ga bo dan ba sa ka se hi ya chu hi cha ko nai mu do chi phem ti tinga la so pi te ho lukbung som le gup chang som lo ka pa som tum la khat na a jesu christa mi ho pa le thulem a sai pen hi thusim ta lam hi lowa thulem zo ai la hi le bible to hong chi jang thei zo hi ti pa hi tu nei ga phun do nu me na thulem a hi ti chi phot chi ta hi le mi ho pa hi pi vet sa na ya Lazarus hi pi vet sa nam ti hi hin sei chen zat ke le chun ki pa min te ki pa min abul langa chun ni sei ta win na le kha thim ho loi chun allegorical interpretation he ti pa chun ni sei ta win amo hon zong in simale hi chi tu simi in simale atam zo hin thu the ma Ahilouleh avet sa nu ata lam num na pang ani ain sei u win ai hin lai chi thu sim ta ta hin tin me dil le van gam pa hi thu se hi mi ho a hom zo hi in hop so ma hop khat ta bang ti the hi in ya chu in so chu ni sei Augustine ti pa ni khat aman allegorical interpretation abola ain le do dan pa chu ni vet sa le na ama na sei na hi mi ho sa pa hin jiu so vet sa he atin jiu da mi te na Lazarus wang chun gentile mi ho in zo wa thu sei na la Greek mi ho ne za wa ti chala na okay a chu gentile mi ho vet sa he atin so pi te mi nga ho loi chun Torah ki ti na okay book nga Mose le kha book nga cho avet sa he atiu he ke pa me chu dan sei le kyong a thu sima pan hin ka mu che kha men na zuda mi le gentile mi vet sa nei pa kyong thama ga sei de ding ka tinga sei yo atu sim hin sim ki nge nga ngai ben lang chang som ni le pa in sim le mi ho pa cha hin samin kapa Abraham nei lum sidin ati zo ain sat cho azu tai le hi chi va da hi le pa le cha ke ka relationship na pa an sei num ta kilawen ai le kapa Abraham ain tia hi le chun ga ngai tu wen lang bible lai quotation Abraham cho he pa ni tiu ham Zeus te Israel mi te hin ani ki thang at pi pe no yin kapa Abraham ke pa le se chilaya hi mi ho pan kapa Abraham ati ne pen hi zudam mi ten Abraham cho apawa aman nan pa so an sa na hin ale chang som ni le nga na hi veket le chun Abraham hin dom kit na hi Abraham in kachapa ain te kit nei ai le bible achi Abraham chon koi te jo kacha te he tiam ti ngai le zudam mi te kit cho na zudam mi te cho Abraham dinga acha te achi ha te kit achu te ai le hi chi pa le cha ki ka relationship nan pa en sei nom na pen hin chuta le mi ho pa chu zudam mi ho vet san mo mong in chu ting ta le zudam mi la azong akil sa chom di san hote ta te mi phal he mai ni he no Pharisees so cho avet sa nom di san kit chu sta le mi ho pan lai mun an sei ke zo an sei pa chu so pi nga ka ne thi so he jong hi vet dan khat langai sei ki na hi le Torah dong sei thei hi Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy hi tho yong sei na yong chong hi ai cho a chain la chu sim ti ngai le amo thu hil ngai amo thu sei biding mo si le thim ga ho ometin hi chu Old Testament Bible ki sei na hin malai pawa Old Testament Bible hi mo si le thim ga ho ni ki ti ji ya chu Old Testament Bible 99 ai la dan lang khana sei ki tinga chu mi ho pa a so pinga ti hi Jews mi te lo Judan mi te a khop khan naw zat nga ho cha sei na ki ni me sanan first human Sadducees homin Herodian homin Asians homin abanta le scribes homin na hi cheng si ho janga sei nom na hai di hi scholar tam ta yang sei kit so hi ki pau min hi no hi diu kha ta cho angai ho chon ni vele chon amani hi ni ti dana interpretation chom chom bola man ti ha me ti hin na ya chon ni vele wen Old Testament thu lum lang ni vele wen
thu khat ki sei khani amining nia chi thei jang mo na adia cholo loi cho si thusim di hi thulhem a hi si a chu amining ang chu achom chu ma yang kan khom thei ninga na thulhem hi chi cho thulhem hi lo na pi pen je pa chen yaw khat ega sei chi lo hinte so le Lazarus a ji sei nai point Lazarus Gentile vet sana hi dan chu Matthew bung som langa chang som ni lugup som ni si ku sim ti ngai le Jesus Christa ko ma chu nu mai ta san hat ta mi khat hong yen ki sei isinu chu Canaanite mi Gentile mi ni cho ama chun achap achan nu adam lo ja Jesus dam dinga ko ai an la Jesus piti ni dom na mi pa in acha te ni ban chang ha asa ha ui cha te pi de ni ti cha na ko i cha te pi ngai ha ma ti cho ema khat nu ta Canaanite nu mai nu ta san le dan nan chu a hi e pa kai ka he nai heong le apu pa to kha an mal ho be ong chu amana ni ji lo ha ma ti cha ui cha cha ya chu Jesus ki pa be sen hi chi ta nga ta san na ki dang le ta san na lin ta hi judami la kam kha poi ti ya chu judami ho zo si sanga Gentile mi ho ta san na li dan pa san ni phun loi ya chi vet ti ngai le hi chi Canaanite nu mai nu ta san na pa a chan vo lo ding khat pathin phat thei bu na ta san lin ta pathin cha hi na ani chan na pa hi chenga Lazarus hin hu to chan an ki ba dan vet sa na ai vet san an Lazarus ang chu Gentile mi vet sa na dan chu azo Canaanite nu mai nu condition to jong ki bang su ke vet san an ui cha thu jong ki sei awan ta la do khang thu jong ki sei an mal ha thu jong ki sei na jong la adam mo thu jong ki sei ki nin ya chi vet ting ala ak om dan a condition ki bang su ke ya chu Lazarus si Gentile mi hon pathin phat thei bu na amu dan pau amai khwa ko na vet san mo ina jong ki la ngai azo le ga ta lang kin no kha cho Lazarus ki ti pa Old Testament na meaning pa ga velo hen God has helped ele pathin in e pan bi e ti pa ya ko no amin ki sei na pa ke pa me ta thil gilta ta nan sei doin ke pa ma jing ya chu cha ko nai mu ro thai su phem ti ti ngai le mi ho pa hin zudo ho kilit san le hoi tho na pa le Messiah pom num lo now na alung ta na pau cha sa na in Lazarus in wang hai le zudo ho pathin phat the bu na ding nam lan a hi now ta san na zala Abraham chila a hi na pau chu Gentile ho chung zo a phat the na ong chu zo ding pa chu pathin ani vet sa nai chana akimu no in he le lo pi ma jing ne he ya chu hi cho to nga pathinin nang le ke hi zudo mi ho banga thisan le ta sa Abraham chila in ko miu hi zong le han tu na hi Lazarus sunga ngai lut na vet sa na nga hi pathinin Calvary cross a nang le ke e la do na zala hi tu na ta san na wanga Abraham chila a pathini e si mu he ki pa ma jingin pathinin phat thei bu han lang ha ta san na hi kal sun jing ma Bible het na jing kal sun jing ni hi ikitip naw he na ai le a chei na pen jong hi tan tin Lazarus si Thulem hi chu het ta ai le Lazarus si ipije ani ki min phai de chi he mi tam ta buina pen chu e chu pha chong khat sung hi meidil thol hun kil ta wen na ya chu Lazarus Mihaopa Leh Lazarus tu lem hi mi tam tan meidil tua tai ti pan sat na dinga pan a sei pau hi pan sat na di lo hi ta kan se a hi le it aye chu chi Thulem hi kan ti ai i ti chu Thulem na ti ham Thulem ma chu min ki jang ngai lo hin Jesus Christian Lazarus min ho za khome ain ti diu chu ya chu i chu chung cha hi nangin hilchetna ne kha imor ma sakil su phante ki pau min na chalaya hi Lazarus ki ti hi abulang neu khan ho in sei ta win a hin la chalaya an ki za lo na pi pen ni neu khan contextualization ti ni veleu han chi pai hi chi thusim ki sei na ma sangai zo chang som le li na chu ni veleu han farasi sumdu ho ai lo le sumngai lu ho na love of money ati na sumngai lu ho lovers of money hin ai le line ni veleu na story ni veteleu han Lazarus mini zau da tale na mi ho sa le mi vai cha hong ki ti ta zo mi ho sa pa le mi vai cha pa hong ki ti ta zo ai le cha chu anui langa ni vekit ta leu han mi ho sa pa me dir chi ding mi vai cha pa van kam chi di ta zo cha chu literal da translate bo interpret bo lai mong literal lang tu le min ki interpret num zong le Lazarus min zau ta lo le chu mi ho le mi vai cha ki khen ti ta zo a min zau ta lo le na chu chung hi le chu interpretation diu pa thu le diu pa so mi atam zo hin na ho sa do le van kam na du lo diu he na ho se o si chu me di lu de ti tu chan ya yang ki se na lai zo chi sha hi mi ho so yo si me di lu din le ha ko yi zo ai ba ni le hen Abraham ho sa dan dan zo hang lai a ding a zo mi ho sa loi
tulaya India dinga muke sampani ti ho tapang chui na anda thille go nei ho chola na ahin ele chlaya tu simina ta lang num pe ni ama sanga ni veleu han mi ho sapa chun sumane ai wanga mi vai chapa cho ki thu pi num lo hi na atu sim chun mi ho sapa phat lo na sei lo hi ama hi mi ho sai mo ti jing a phat lo na lo ai wanga phat lo na cho ki thu pi num lo hi ai le abana tu sim van ka ma che ai le van ka le me di la han ga ve ki le han Abraham ang mi ho sapa Abraham ang chu mi ho sai Abraham ang sung am Lazarus sum hi ai le Abraham ang chun mi ho sapa chu ga ki thu pi the hi na ama a hin thum chu ima cha hello cho tui wat khat ham khat na chi chu bo se cho hin thum hin hi cha ani na pa ang chu amo chun a ki thu pi the wa ki thu pi ki lo cho hi chi chun ni vet a ya le a story na sei num pen cho la ya lei si na mi ki thu pi the ya la ya mi ki thu pi lo pa poi mo le a kho dan pa cho na chi chu niau khat a story a ko na a hin focus a hin ta lang be nom se he ti so ka hin sei do nom hi ole ke pam le jingin na nan sei chu ai ki chi mama jingin ai chu nan sei da na kwa ka kamu na chi pem ti tinga le Lazarus min chone ke pha lo nge nya he atu simi a chombe a ko ding ai tan but sana chu jesun farsi so ko nu na pen so ko do ta lo ding chong le mi ho pa le Lazarus ka moral zil lo ding pen pa yong chu hitalawa mi ho le mi vai cha te ka na me to hong kilo de e o context to hong ki to thei ta lo ding hi dan pa chana na sei do hi nge reason hoi ta he chewang chu nang sei ban zom ning ke jong ka sei ki tin ai chu i sei khom khom ai chun Jesus Christian chi thulhema Lazarus mi anila na hel hi kin jong ka het khat no men na ai chu Jesus in thil ki dang ta khat hi ain bowling ama khwa amwe i chu pem ti tinga hi le hi chi thulem a sei zo pha chom kha zo a hi bethany khwa thil ki dang ta khana bol he hi chi thil ki dang ta bol chu pem ti le Lazarus ki ti mi khana thia ko na hin tho do cho hi cha pa a chu hi chu thulem a ki sei zo si le chi thulem a ko num thil tam ta khan hi Lazarus a thia tho do a chu a bon cha ki phung do khat hum do hi chu pem ti le chilanga chu ami thia tho do pa tu simi sei ma sang chon a bible ama hi chi tu sim pen hi chi tu lem pen ga va kit leon cham chakhat na chang som ni le sigi na pa chung ga sim leng hi chun aman ka ta we pa so pi pasal nga ka nei jin ati chu ju da mi ho a hi te ta win na amo hui ko ma na thu gi ma hung lo na di win Lazarus ga sorry na ti he thim thine dim he tin sei leng pakai lung se tan Lazarus so sol in lang athila akonin ama chu sol in lang ju da mi ho pathin thu ga hil sa kinin na khuti lo ai le chim damun me kung ai abon cha su da mi te damun me kung lu khadinga hi ve ti a het ji achu mi ho pa hi Abraham ang songa cha taw he ai la Abraham pi ti hen don na chang som ni le ko na sa vele chun Abraham chun amo ding in mo si le thim ga om nai amo to sei ngai na vin te ti so i ji pem te le judan mi te chun hot old testament bible ki sim na vin tin bible dung zui ta thu ki seo chu hin zui na vin tin his ma cha tu na nang le ke christian i bon diu cho hin Bible to say cho an ji vai le van ka mung kai di we ati nai cho ai wan chu ama im pi sei kina ba mi ho pa chan Bible to say sanga mi thi ho zo ata san na pain phung ron cha hen ipi di sem te le ai boy mi thila ko ning khat chi han lang hin le na zdan mi te sa ta san ne ti cho ai ho ta bong hi cho tu lai ve le chun Bible to say i pem ki sip cha he sangai mi thi ho to say po wangam ka gumue meidil ka gumue ti tu sio po hi ta san so tu la emi ku ki te di ti ta bang chu ki ha tu sim tam ta sei ni om min na yo le chi sei na ding pha chom man po yo le hi si ta bang chu hi ve ti ka sei do no me ain la Jesus Christian ai don but no now chi pem de chi sima ko na ki mo kinin mi thi ho tu sei ta san ding helovin mi thon wangam tu se la meidil tu se la ta san ding helovin Bible cha cha bo na sei di hi ate Jesus na an don but no chi pem ti le amon mo si le thim go thu ngai lo wa hele athila akonin mi khat tho do han lang hi jong le ta san di po fen te ti hi ja si pep di ti ngai le mi ho pa hi immortal soul ta san mi hin ai ma jesu na don but na hi Jesus Christ immortal soul ta san mi lo dan jesu na phun do ki ni e chu mi ho pa chen mi thila akonin mi khat chi le ti tho do jo za lo hi ai ma jesu na hin do na chu mi thila akon khat tho do le ati khat pa chon tho do thu sei lo jesu na don but sa na chu tho do le ti he sei hi chi phem ti tinga le hi chi mi ho pa chu
immortal soul ta san mi ata san chu di lo hin e ho jong hisu ki lai nei thei lo hi tin ai ema jesu wan chun mi thio chu han khwa ki chon kha be le hum tho te de ti cha ta san tin ai na hi cha ta bang cha a chu mi thio tu sei ta san sanga mo si le thim ga ho thu a ikilwal hin wanga mi ke de tin a chu ai chu jesu christian pin ni se ya farsi so koma no on mo si la ta san le ke ma nei ta san ding hi e chu mo si ke ma thu don ni su he ti chala na hi chi ta bang cha a cha ta chi tu simin ako pen pai mu do theni dinga chitu sima ata ta juda mi te alo chal naw le alung ta naw le messiah pomnum laudano ong ki phun do na chu ipiti mu them til jesu christian lazarus bethany kwa lazarus atho do achu veleu chu ong tho do achu lazarus in christian atho do na tu simle christian chu messiah hi hin le thokit na pakai hi ti na sa juda mi te la sei phong he ewa juda mi te bia bolu chu ata sandi po hi pai thui sei sa wa hi le mi tam ta ma thu he ta sanding hin he chun gang chan that do hi ti ve tiu chu jesu christa na thila ko na in tho do pa chu le tha ki dinga freshi so hin gut to si ma mi ngoi azo na ke lazarus on tha ki na hi chan gya chu hi chu thule ma israel cha te lungta na pa ata ta pa hung lung ning he ti he chu jesu chu thule ma lazarus mi nang chani za hai ti ka sei do no hi ki chi na mo nghe ki pa me ki chi le jing na azo le achai na lang i mano ta je chun ne khat ka ga ha be no min na aji chu tu la e ho yong christian tam ta yum ta vin viewers ho la hi ping tha tam ta nim du hi ta na chai ki til kho na thei khat chu ka ping tha en ti zo ting le mi a thata ya tama tam si hi aji chu ga ngai tu leo hen ipi ho bung hi ta ta kem mi nei si le ping tha the yo kem ki chai le i tha dai jiu kem ong ki pa le tha pin tha ki jiu na chi avet sa joi pham te le hi chi bible la e ki phu dat lo dan pa na bible i sim lo lan pa hi chang hi bible in ata lang hin mo si le thim ga ho ati chuna hi chi chun bible poi mo dan ata lang ya chi ho nang bible hi sim jing le han i pin tha na pa chu khat vei pin tha na pa chu atun so nai chi pi the di we ti pa chu tu na bible tu sei zui nge wa hi le bible tu sei bo se hi pom wa hi le KBCT ta asnai chin evangelical ta asnai chin SDA ta asnai chin ti ki sei lo di bible hi ti na se ti pa sa pathin cha ti hin na ding na vet sana ata ba zo thule ma ki sei banga chu bible a sei pa hi ta asan go lo bia mi kha jo ita san ta kha jon thu an sei pa chu bible a hei lom ti khul go lo hi chi ben chu ki mo kol cha hi than mu chu ho hi ku ki te hi ya chu hi chu tu le ma pa na yong hi khul chin gu koi mang ki lo ai wa nga chu bible a sei hi te mi hon hi tai sei hi cha ko na ki hi le hi tia chim ke pan sei nga ai pha mi chu kung bul tu ki tho ing ji cho na chi ta bang chan hi kha jin hi chun tu nya pa ai mu si pham ti le mi ho pa chun mi thi ho ta sani ai wa jesu chun mi thi ho ta san di lovin mo si le thim ga ho ati hi chu tu le ma ko na zil do ding hai ta kha ang ji ka sei do no ya chu tu le ma ki sei pe ni a fundamental truth ki ti thuta akonum izil sa num pau ki ma cha he ding ewanga athulia ma ki sei details so hi doctrine man lo de ya chu mi thi ting le immortal soul khat omin ama chu meidil chi pe wangam kai pe ti ho ki hil na ding hilo he chi hi soccer background tham kha impavin thule ma hi mo dai sei win ting ta le hi chi tu sim ta hi le hi chi tu sima thinung tu dol le bible a thinung tu dol mun chu ki lo ki kal nan in sei ta min bible thule mai la hi le bible thil to ki tu thei zoi ti pa chu in sei do win azona Mihaopa Leh Lazarus su koi hi ba san in sei ta win abanin Lazarus min chung chang sei win na hi chi chang het si het chin kal wala chu adang apoi mong ka he be pon cha ding hin ai ho lever chana ding ta tang ka na e chun ki pam ma jing in meidil chung thudol hi phai cham ka kong ihung kil ta win ya chu hi chi ka la chu meidil thu kan sia hi le hi chi ka la chu chi thulem chung cha buina nei tam ta jung je wa chu hi chi na phat kan man han hen na ki pa me lunglo ta pa a chei chang ge nga ho si pathen bu han lang thu ta na hol na wa ma chal wen lang jesu christa ani ve na nang le kei pui ding a hong ting le than sum te la jaw su ke ding i bon chang pathen bu pi ta ho amen